Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. KACEM diu phing maslaya hinpen reson karakimi keronpon nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency doloyarong community hall along KACEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alam toya tengpen Amri hawararo doloyarong community hall along reson karakimi kerona jaime dengpo Sonsi labang so mailong alihia mana pen kachetong dun KAC diu phing maslai Amri Mondol amai phu lapen chairman atum chetong dun la sonsi labang so mailong KAC diu phing maslai arideng pen bang pharu isira cricket home an signature kitang tang abang phu atuma phan reson card kimi ron ponlo lapen signature kabelang abang phu do ana phan pusitami prabjin pen longpon pupusi maslai pen ningje pon lapen reson card kimi ke long ana tuma phan pinap sang sitami ron pon phit pupusi alang lipen ningje pon lapen amriang kangalong hemso ki kimke doan tami non prabjin pen kimpon pupusi diu phing maslai pen ningje pon thu Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news Di holong itu ration card keron Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pejapon Autonomous Council lapen itu Assam Sarkar Dr. Himanta Biswa Sharma Narendra Modi Bharatiya Janata Party Sarkar pen akimi ration card non penangan dulu lasi pini dak Amri ke pini ceng silo dak dolai kau lo Amri ke arong penangan dulu lah dak si arong rapet lo kenapen ke la tum la sang yo ke pen longpon Ite bangkan honse pini keron ini pini ke la ke signature ke tangan ke paruisira kre ke tom anjot lang bad baki aku signature tangte jot lang lah hai ke aku pena di Ite sa amrilong lems duta do dan kita selami lem kan amrilang nasihla amrilem nang tanang si rampung kuma la lamri lem sin lo non pini pen ke ceng lo ron bom lo sarante la kidamtang bis arong manila hemso kilong tumdul beneficiary konong tangkal ada kipis tami 7 months 8 months dulu langsung claim ke darah betar lagi meni prapjing pen ke klaim pon bom po pini asap sub meni di itu technical defect ko kamat sih meni klaim cot lah non ke klaim pon prapjing pen klaim pon Lakhaingora Trok Dwarbagri constituency ke paro dolamara along BJP amethangasa hemalong mondor committee meeting pedopon Sonsi BJP Sarkar pen ke pathik pon mondor committee members tumpen rongaro kilot pen moni tumpen chingki chethandam nang jipusi training ki pipon lo lapen bangso mailong mai che phem phu pon lake mondor mai phu sonaram singnar pensi mai che phem phu pon lo lapen KAC pen MSC Krishna Patarai Wangpen BD Sore Thantegang lapen duar bagori VDC chairman Sar Koirong Phar Sitami Chitongdu lapen town committee chairman Mongol Singh Terang Sitami Chitongdu lapen ki ongdung abangphu ke thei ki dingatum Chitongdon pen doan mondoratum Chitongdon pen si misen pen Chithan Chimumpon lapen laki BJP Sarkar pen amen ki irpon gaon chalo yatra pu hanlo lasi Pini bangso all duar bagri lakhain kore trok constituency mondolatum chitong si chithan chimum ponlo tang ti pherang ke thengno kaning je ponalam the arju ponsana dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong news নমস্কাৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপত আৰু মই যে MSC মোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে দুৱাৰ বাগৰিৰ যেটো গাঁও চলো অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত আজি মিটিং হৈছে বৰ ধুনীয়া মিটিং হ'ল প্ৰত্যেকখন PSR প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখসকল আৰু প্ৰত্যেকখন মৰ্চা মহিলা মৰ্চা যুৱ মৰ্চা ST মৰ্চা SC মৰ্চা OBC মৰ্চা কিষাণ মৰ্চা সকলোৱে উপস্থিত থাকিলে আৰু মই এই বিষয়লৈ যথেষ্ট সুখী আৰু মোৰ লগত আমাৰ সিগনাৰ ডাঙৰীয়াৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতৰ সহযোগত মিটিংখন সম্পূৰ্ণ সফল হ'ল
আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে প্ৰত্যেকখন গাঁও আমি অভিযান কৰিম আৰু গাঁৱত উন্নতি প্ৰগতিৰ কথা লৈ যেটো চৰকাৰ দিয়া আঁচনিসকলে সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে হৈছে নে নাই এই বস্তুলৈ আমি তদন্ত কৰিম আৰু যিকেইটা হোৱা নাই এইটো বিষয়ে আমি আকৌ চিন্তা কৰি আগন্তুক দিনত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই বিষয়ে অহা হৈছে থ্যাংক ইউ Nihang Karbi Baptist Association Ningka ni sekamai PKBG lapen risonim so rongaje youth relia mai kechakji atum terika matum pen kisikedang lapen kepapon Paroi sira cricket homangding NKBA Ningka ni sek amai kepedoji adim Panjan Hirheri Area Baptist Fellowship mate thihek pen PHA BFR lo Hirheri Baptist Church alongsi pemanpon lapen ni phainer kepen ni phai Christiansi risonim so rongaje lapen NKBA Ningka ni sek amai pi pedopon po lasi tirika matum penta ke ongdung pen nangachetong dun thapasi area ke ja atum lapen tirikam amai penta phapon lapen mai sek arnamalam acho aragalam kiwan jiatum Dr. Reverence Solomon Rongpi Dr. Reverence Aaron Teron Reverence Tenson Bay Reverence Abraham Taro Pastor Thengjamu Lotha Baptist Church Dimapur lapen ke ongdung than bangatum ta jumesen lunlam arjudun longji puta birta longpon Jukihela pen Philip Tiso Karbi Anglong News sih na media ay kan ada nang pilih lapen timolong lahay biota chala nang yan posi akuri bi papelo lapen kadong pilu kadong lasi pining awa suri hinira koi ra ke thomo perman amnon koi sian kan wang ke paman lo sitame pining la risonim so arong aji mate youth festival ke do kopen jok si non thang aji klo tarik ner kepen tarik crazy ansi korni hot pon tidang lo lasi amonduli tin atum phan sitame mate NKB yang kang monduli pharoi sira monduli petrok arat atum phan sitame tuning rilo lasi dak bihegalong ri lapen ong der dim lapen kaunuti o dim kali wa sitame nang chitong dunra labang solong alira cham nang pidun dia phan si kadu ya phan sitame monduli tin pastor atum phan lapen dikon lapen department women department lapen youth department ke jarum phan sitame tuning rilo lapen apartame ladak ningkan hini pen ipong dipithik pon youth rally mate risonim so arong aji la jok sitame pining ke kapaman pon jido lasi pina ba por pen lason si kachipati pon jido nasi amonduli tin aphan sitame tuning ri pari krim lo nang chitong dun pen alira cham nang pidun lapen ladak bihek along rielong sitame anso se nilitum sita kaching thul pon bom thekji lapen alira cham ke thek long pen ka pregatum sitame arnamarat ang plangan bom dia phansi tuning ri pen ka duya monduli tum phansi tame ailu Pregjam sekolah long me sen pen guna sabajai me kipechun pon Nijang Karbi Anglong Pregjam sekolah long me sen pen guna sabajai me kipechun pon Assam government pen ke pangdak pon ateng pen Nijang Karbi Anglong long sitame me sen pen guna sab pechun pon Lason si lakhai si doram la constituency ke palo Hardak LP School Jasira LP School lakhai ni amri constituency ke palo terang Nokar LP School along me sen pen bangsu gono sabajai mek pichun pono son sila bangsu jai megalong alihia mana ping pen mate external evaluator Lipson Bay Taxation Advisory Board Chairman KEC Chitongdun la son sila bangsu school along ko PPC kenang jilangma mate kenang sot hormu ansatami pachini dun pen nangpale jiaphan birta pachini dun popusi pherang ke thengnu lamthe chipeklangpon Amri pen Himari Bongrong report Karbi Anglong News na phai ke bang khakara pho la pen high school nona ko ke than misen la pen school abang dak athak development kam training dola tum dak school building ka bni la pen junalang ব্যবস্থা হবে pen chelok dak rongasor kacerap dunda kanang sodalang da rongasor sumara po pai tumbang da kacerap dunang kanang so dola tang te penang nan dim lai inglong
along school ke do tuma bangke la than bang mate teacher tum kache dam de pu complain do pek la so bang dak la so bang so school along bai ko son lo bangka Lada ka bang ke digonto bora headmaster lo ba single teacher alang da si duklung si rong sakit nang kan lo ba rong ra nang kan duklung si lo ni hang terang arong tami pirdarong ker karkli pon kedam tang thang thang ni phai trokar ni borjan emisi constituency ke parlo ni hang terang arong tami pirdarong ker karkli pon ni phai phor ni ma sabso kachirung kachire kisung do ko jo ni phai trokar ni si arkli pon ronglo kebang jilanga sengkan ke ni phai phor ni si peman pon popusi ni hang terang arong asar la pen kuru sara tom pen nang pachini du jai me kateng pen ada por phai ner ke pen along birda rong ker arkli pon lo hemphu mukrang ase karkli pon ke hai terang rong hanga so arnam karkli pon rajen terang longle hi arnam karkli pon riso terang langchithing adong athan karkli pon sarsing terang खटखटी आथान कारक्लिपन बोरसिंग तेरांग दियोपानी आथान कारक्लिपन सिंग तेरांग लपेन को चमसी आथान तमी कारक्लिपन लपेन वो मुद वकान तमी मिसन बिसी गुरु सरातों पे नाम खानदुन लपेन मिसन पेन पिचुन पोलो निहांग तेरांग आरों पेन तमी थांग थांग निफाई फोर निसी आर्कलिपन वेटनांग जी आथे कार्बी निंगकन किमी के थांग थांग आचिकलो हैंलो पुता निंग जीपो Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News. Ang nang letum pini karkli la so alam thile nang thanan tha. Pini nilitum nihang terang arong. Pirdarong ker kache saipon nasi nilitum ladak borjan akontensi arlo lapet nilitum dak hemphu mukrang rasingya lasopen longhang asawar nam lasopen ke longle i lang je thinga dong athan jadi lang kreng athan khot khotia athan bokajan athan deopani athan lang sinil tum pini jadom jadi pon umut bokan bangke par e parvi jenap che dipka ve umut bokan jen ek set tangte la rongkel bulute an kanang same la ongnong karbi arat tongela ni phai thang thang ni phai pho la pen ke ar ko ni phai phor ni si la so ni si kar pen pon si tang le tum pini bang ar di ponong so pathak nang tham tha ko pe ke su me se pini kar di pona so pathak nang tham tha la so pathak ke nilitum tangka maha alam makam dadu maka cirung sapu mane ka chetong kom chet masi batumi tarik phon bangke nilitum unun de lo la se pini tarik trok apor ke padam o de lo samit tarik trok an bang genil tum cheklem nan long lo tangte nang le tum la bangso arong ker karkli along nang tum la dak isi la doan pene kemesian na vedat la supotha nang le tum pene ke theding mang ka chuning ri pon de mang tum doan na son mune bi thap ko chung ni son doi ma genil tum ene ke chuning ri pon ik elang satami rong kera phan puke isi propoyer ke pidunik lo mohana pidungge sujurong phar sar phan yem tangte nang le tum la bangso karkli ke non pen sar klima mate ho nang tum la bangso rong ru chukim pensi karkli ke chenglo nilitum lo so ho rong ru chukim pensi ek arklik bo nang le tum arong ningkan kan bak do par ta kan bak leng po nilitum arong ningkan pharoi sira ningkan thong kebra pho bak doik po tangte nang li isi krusar pen thi hek pen pipo se rong ke arkli nang ko la so pathak nang thanan tha nilitum rong ke ka nang kok ayoke nilitum aron bari matum pustami choklem chodam aphan pen cheng lok tisu ke un e awur akrem pen aso ke chipa yok ya phansi anam aphan a hirjumi johang ponsi ato charkli nang iko antela rong ke pulute isi bange tela ke thom do di isi bange bo phong rong ke isi bange than rong ke isi bange la kirdar rong ke la so pathak la son thom do kok la so pathak than patnang pachin dunjima nali krusar hin pen pirdarong ker bangke han pen akaprek ke pon dhorok hemphu mukrang rasingja kondik delu punela bange pirdarong ker
la sinon nil tium bangke pilda rong ke si eklen la ajo tambe ni kun sadi nangko ini gumun bukan mangke misa misan